Good morning mayam kamai tonari ngasi trip ki second day ni ko haji breakfast cha ge na kummi ado haren situ mayam da share tarake ke tawpato thengnasi ka mayam ko hotel legi check out to na thogle eka haji park am da chatli manak tani hai hotel sigi manak to park phazba mam khak lei hai adu ka chatli adu loraga makha kada mathang kada chatoi no khangdri ado dum mayam da share tarake mayam dum yeng binasi ka Kaya park la pasisiri break macha malera mi kon ke ka inga sai digi reel na mamini reel na hana poglak to ira ai gi video na hana lag ra du di khang de ka pat nung dilo ngai ingli tawraga ko adung nga sai digi sanaram ai chat pasam nungai sanari nung dum macha sing langa ka ma ising siga adoni mayam ad kai photos khana mi adu mayam da heng ko na shorts po ire da sam mong dum share tawrak ke mayam da su dum yeng view ko mayam ai jan pai am busy ni hoje pure na nung amma pairaga nung sing sanana le mayam siga gi waterfall gi ising sining sai creek te chendhare ido mayam lei se khoi agi jiba kushum do siga hig bajam wana hingi ko lang tha da tani kharni hinga kai nam da kamu shi ghani mayam se phazai ko yamna mayam achi ka khoi chatli se observatory dome da ni ko Milwaukee da ado domes observatory dome se kino gumbani da dom botanical garden gumbani have ka mana masing kino tawdana hiyang na pi tha ba khot pa mayam do ado hen mayam changa ka su utlake ko ai dim satina ke hai botanical garden chat pa sem excited oye ba ko mana masing ke ka se uraga akhoi ada hoba khot pa hiyang na pi mana masing ga se uba se idam thamoi haraw ba phawe ba ko mayam dome gi view se mapan de gi sumaina tawri ko kino na akhoi gi greenhouse ki mong da ko mapan de gi nungsa gi mangan su changhan ba do ko adiduna sumaina manung hinjang na piki ka tha banina mayam achi khoi tropical dome da change ko mayam mana sing se khoi da akhoi ada pan ba mayam duni akhoi som gi ni na sing se tropical ke noi banina asi manari se khoi na ke hai luhong ba da lei chaidra adu kai ka use to na bani si manari se khoi na ingang oi ngai da khun gi luhong ba da ga khoi ke lei hek pa chat pa do adu kai ka mi gi jum da gi asi mana sing se hikla ga kati na ka ga ne lei chai ba gi tawi ko mayam asi gi juba kusum se mana se khoi aga ma chudi mana de but lei si juba kusum but mana se mana gi ma chu si e ya da di u ju haina to ba mayam na ura di khang di hai bi ro ko achi pambi sing ga se khoi ge ne kha da ga ho mayam du ni ai mayam si ga pali so no bapti mandra no bapti na te ko mayam chupi pambi le re jubi amun masu le re mayam si ga koi fish to si ga le re nga mayam se mayam la foi pambi la foi su mayam mun na lei re ura ba sige su lei re la putro la foi si manare sing se su luhong ba season bani luhong ba gi lei chai bi gi lei da akhoi season re yamna mayam asi se chocolate ki pambi ni ko sigai siga khak lei ri se na pu ma chui ne pek tak no uri se si se asi manung da maru yaw ni ko si do no mo na grind ki ka tawraga chocolate se mi ni ko chocolate mayam mange pambi mayam se khoi tropical dome changak pa manung da ko si se moi chana temperature maintain tawri lei pambi u ke ka jing se si da na ba haina ko because mapan da hek ta tha ba ya de da na asuna moi se temperature maintain tawraga tha ba ni ba mayam asigi mana se khangadi maming hai bi ro ko maming di pura kauk thokre ko ne arum thoraga ga chab do khatak tawraga mayam ko ji desert dome da mu changani ji binasi kamu desert dome changa amina sare aduga cactus kumba mayam le re cactus ki varieties mayama
Mayam sige young parents are responsible for their children's safety and behavior right now because sige di kaino ina cactus mayam do tingang ata lei bani na ingang singo paisen ko chana thilla di adu na I thamini mayam haji ko khoi show dome da mu check tore mayam manung da sum utlakke show dome gi manung da mayam ati ji ba ko shima chu ji phasaye na pu ma chu gi se mayam pui mo se ko poche sing ke choli ko cactus sing lei re lei ka su lei re ko se gift shop ni mayam ko thok le ko hajik lunch ki matam su ya ore ngang sing chu chak la me hai ko do sanadi KFC chaningi ai do ma ki KFC de kinom pick up to raga akoi na kai jab do do su mayam da share to rake yeng binasi mayam mayam ingang KFC changi ko ma KFC de ki chaningi hai ban ai dum gari de phamaga ngai ne leire chaning rabina changba su tal laba ko do na gari de dum phamaga leiri mayam dum yeng binasi ka black beans yeah mine with chicken our veggies some and his 2 veggies but no chicken and hot sauce and mild sauce both no hot sauce yeah and mild little bit mayam hoji ko khoi downtown Milwaukee dani ko river walk chatpagi laini ado akhoi mani bi di mai gari kutum da park to ino khangre ko ado haji downtown Milwaukee da river walk to baji ing si ko and Milwaukee gi downtown se dum khra yar di utlak edum mayam khra inge mamang du sumi lu hom bagi photo shoot ki chatnari ko mayam thaina gi architectural work sing siga hoji ki modern architecture ka dum khenei ko sing se thaina gi building mayam sigani river walk to de se ko sige mi sing boating su tong nei kayak su tong nei sige ko chatoi se ko river walk is sige su Wells Fargo gi achoba building am lai re office ma edi somdana Chase Tower haina ko Chase ki achoba office am lai re sige siga mayam mo se boat achoba lak pagi asigi bridge se ngak hangdu ine ba ko boat achoba chakhi bagi damakta mayam boat chakre adu duna ji mo bridge thingjan gi dore thingjalaga bridge o helani ko se thingna loi khre ko aji mi si chatpa yarani gari chatpa yarani gai chatna khre mayam public market changak pani ko sige chana ba punamak phange thakna ba su phange mayam haji khoi jum chatlani ko river walk su to na loire du gai de sa ko su khara chare e haji jum chatlani jum chatlaga mu phangna resi ko mayam mayam khoi jum yore ko yum jona fresh hoina change to re ko to adu haraga mayam kaya sathina suware and aise ine mi ku ga le binaram batardi phajana nungshini ine mi kuna phajana di koi re sara din koi na khot na rang de gi koi re ni ko and jum jorak pa ka ai haji spray ka pi ni ai collarbone se chik pana ko aduna tu asi spray se ka pa mi phajana chi e do ngatang potharaga du ga gi di cha hinjang thongani ko haji haji te cha hinjang thongba ngamaroi phajana chi ko collarbone se kari gi no khangde aduni mayam ngasi ki blog se tum matang siga loishal lage and blog si bunungai biradi
keno to comment da haibiramu and anauba ichinaw na jingbibo already please channel sipu support to boina subscribe to biramo and aigi hana digi jingbira iba ichinaw mayam busu thank you so much na koina ibu support to bibagi damakta and mathangi blog to mu phangnarasi ko mayam bye everyone nungai na leyo ko mayam